Kua whakatūria he pou whenua hou ki te pā tawhito rawa atu o tēnei whenua kia kapu te rangi ki runga kenei i te taone o whakatāne. Nā te huarere i kino haere ai te ora o te pou o mua. Nā reira kua haria tērā pou ki tētahi wāhi e tai ai taua pou rā te ata manaki te ata whakatikatika. Kei a tā Roy Black ngā whakamārama. Nā toi te huatahi te mana o kāpū te rani mai rāno, nō mua noa atu i te whakatau nā kokoraho o Ngāti Awa. Oi te ingoa tēnei pau whenua! Engari he mata hau tōna nā te tohuna whakaero a kere ama hōhua, nā ōna ake whakaaro i whakau mo tēnei tipuna o te motu. E rangi a tāhua tēnei o ngā pau kua whakaero hia e tō tātou tohunga whakaero mo tō tātou tūpuna a toi te huatahi. He huhua nā iwi ki Aotearoa, ka whakapapa kia toi te huatahi i nā tōna mana. The site that it's on is also incredibly significant. I don't know anywhere else in the district I can come and get such a sense of the whole district. He toi whakaero a kere ama nā te rangatira o Ngāti Awa a te hau o te rani tūtua, nāna nei te pau tuatahi i hana. I roto iahau nina, nāna i whakamaumaharatia nina ki nā pakeke ko hipātu nina iau. E te tikaha ana te kaunihera arohe o whakatāne kia mana te tū o etahi atu kaupapa e pāna ki te hitori me te ahurea. We need to constantly be looking for ways to give expression to who we are as a district, who we are as individual communities within that district. Tāku nei whakaaro he pau mō runga o Pūtauaki. Kia rongo mai, kia kite mai te ao, no mātou te mana o te rao ngā maunga. E tū ana tēnei tīpuna rangatira ki tōna ahurewa tapu ki tōna pāwhaka wairua hei pau whenua whakaruru hau i ana uri, haere ake nei. Tara Black, te karere.